Sisngi hadin ke jinglet jurep ke New Trap Youth Council kemudian markup berkathem motor kebala kalalong kum ke jakasa kislom headwear wansa naikiwe ki jela klem dayo jingbet kebal susa bean ki bombyang ki kot kisla kum ke epic kumta halor kane kelapan long yak New Trap Youth Council HYC sengkmi hak jingelam u president ke seng uba roy kopar sendram menta ka arpun reuterik ka nop hai singi kaken hun kelawani kendu bat IT yak dorkas Hakakti Chief Executive Officer CEO Shillong Cantonment Board Ayush Moria Bandawa Badeban Weng Mardor Yekiti Gibri Gibsyong Bean Klemjing Bet Hakate Kecaka Kaseng Hadin Belami Naka Kamrau CEO Uba Roy Kupar Bakaran Siklat Patai Kubor Letu Bahapo ke Shillong Cantonment Board Kidon Ar Nelai Tili Kibor Bakmi Yekicaka pada yakate kecaka markhap berkathem motor kahap hapo ke Defense Estate Officer kebadan hagnong baga hati berkaseng kan ya cakmat bat budin halol kan kam Besyong basak bean yang tu kajaka bat kakum ka jing sautu ka jongi kani kajaka kahap hapo Shillong Cantonment Board ti hadin kata ngila wan menda kasni bani kendu yo CEO jong ka Shillong Cantonment Board ringkat ka jing tho bandawa na ka Shillong Cantonment Board bakade ban weng chisundon ni kini gibriu na kani kajaka namar ba kat kum gejing sotu ka jongi kat kum gejing tip ka jongi kini gibriu kila syusa bean yang tu kajaka krem kanu ka jing obor na ka Shillong Cantonment Board ti hadin mengilawan bani kendu yo CEO ke bana kalyang ka jo la pensya ka long ba Sisngi hadin ke jinglet jurep New Trap Youth Council Habara Bazar Fire and Service Station kemudian markhap berkathem motor bala kalalong kum ke jakasa kislom headwear wansa naikiwe ki jela hem dayo jingbet bersusa bean ki bombyang ki kot kisla kum ke epic kumta halol kane kelapan long yak New Trap Youth Council HYC sengkmi hak jingelam u president ke seng uba roy kopar sendi Chief Executive Officer CEO Shillong Cantonment Board Ayush Moria Bandawa Badeban Weng Mardor yekiti gibri kebasyong bean klemjing bet hak kaseng hadin belami naka kamrau CEO uba roy kopar bakaran siklat patai kubor letu bahapo ke Shillong Cantonment Board kidon ar nelai tili kibor bakmi yeki jaka pada yakate ke jaka markhap berkathem motor kahap hapo ke Defense Estate Officer kebadan hagnong baga hati berkaseng kan ya cakmat budin halol kam kade ka bapet da ka Defense Estate Officer ya ka bag office ka don apo Guwahati bat ka baar ka long ba ka don ka jingele akis hapren ka Defense Estate Officer bat kiwei pat gibru ya ka ba na kalyang jong ka Defense Estate Officer kila IKS ban penmi no ikti gibru na ka jaka kat kum ka jingong ka jo ong ba umtip ya ka status jong ta ka kes ha la ya kumnu ka ya te ban ya tip khamsaya kata na kalyang jong ka seng hadin bangila yo ya ka jubab na CEO jong ka SMB jong ka Shillong Cantonment Board ngin salet pat ban ya kendu ya keyboard ki badai pet ya to ka jaka te kata ka de jing kendu ka jong ni pai nang ni bakni ban bu kata ka jing tho ya kata ka bani kendu to hoi namar ba kumangi ong ba hajing sya kat kum ka jing tip ka jongi ka de ka jaka ka bahap Shillong Cantonment Board ngim tip bagi don sa kiwei pat keyboard ki bapet ya kislen khot jaka te khnang ban ya sya ya ka jing tho ka mangi ai ka Cantonment Board ka Cantonment Board kan reply yang ni hae ngi de ban lek nang mangin yo ya ka jing sya tingin up ya ka reply ka buyo na po Cantonment Board hadin ka tangin salet bani kendu yo tau di o lau don na po Guwahati nu don nang nonu le singin sa penbet pat ya ka sngi lan de ban ajing tho si keyboard bade pet ulah kula ringi tang hapo katu kan sngi un sa ay ka ya ka reply ya ka city ka bangi ayo